Ngibingelele mbukeli ngiphinde ngamukele kwesimazonke sikulethela izindaba ezifika ngaso-ke isikhathi-ke ungizwe mkhulu ngesikhathi-ke laphana-ke live ephejini lakhe kwingizwe online usevele-ke wagadla yena laphana-ke u-DSD ukhangelani-ke umfuka mhlongo ngesikhathi-ke ecula laphana-ke naye-ke uJaiva uyasho-ke laphana-ke ungezwe ukuthi ngempela-ke u-DSD wayebhimba kuyona-ke leya album-ke kanti-ke laphana-ke ama-backing wayephethe-ke yena-ke laphana-ke uMroza umfuka Fakude-ke ungizwe yena-ke ugcoba yena-ke laphana-ke uMroza-ke umfuka Fakude kuwona-ke laphana-ke ama-backings mbukeli nansi-ke ividiyo yakhe-ke laphana-ke ungizwe umfuka Mchunu esho ngokusobala ukuthi cha uMroza noma yena-ke laphana-ke u-DSD wayebhimba kakhulu kuyona-ke le album. Siyabonga. Fakude laphana amadoda-ke isiqhamu sokudidlalisana amadoda-ke ibhola lethu laphana liqhamuka ngaphansi komhlabeni nganamadoda insizwa waziwa laphana ukuthi isiqophamlando sakithi eNingizimu Afrika. Uyakhumbula laphana ngonyaka ka-2016 ithi-ke kwakhala Nyonini ithi-ke ngempela-ke ngiyambonga uSimphiwe umfoka Masondo, ngiyambonga ubaba uMthembu ngisho njalo ngithi-ke mina selosala kahle usizi selosala kahle ngithi-ke bye kuhlupheka esho njalo laphana-ke wathi sobulala uVan Damme afaka impela uVan Damme lapho waqophela khona umlando uMaskandi uqala ukuhlonza unyaka oqala ngqa sizwa-ke siyibonile-ke velelwa zinkinga ziyahlanya nokuhlanya between yabona-ke uke wahlanya nasekhanda waphanjelelwa ingqondo sihlanyela sonke hey bantu lebuhlungu uma wasidalwa ubuhlungu uba wasidalwa emveni kwalokho-ke yabuya yasinda-ke insizwa sibonga umphefumulo ukuthi ukwazi ukuhlangana nenyama. Namhlanje-ke siyibona-ke ikhiphe i-album yayo emnandi kakhulu ithi-ke impela sisikhuluma nabo ngephupho lapha-ke insizwa ikhiphe ingoma emnandi kakhulu isho njalo ithi induna ibize insizwa ithi-ke lelizwe lenkosi inkosi yasemangunini igagole ngempela uMroza. Uyakhumbula ukuthi ngisho imfaduko le u-DSD bese lapha kulapha kuyingangizoma music production la exhaphaza khona uJaiva zimnike emshuthisa isithombe emshayisa isiginci kube yena front athi uyinyoni ezimaqola ziphi lezo nyoni ezimaqola kodwa umuntu wayebheka lapho ephakamisa umculo ka-DSD osaziwayo kwakuyena uMroza ngama-backing amahle ebheka imbongolo ikhonye emahlangeni ebheka nje imbongolo engakwazi inhlobo nje ucula. Namhlanje amentayiza lophaqa ababhobokile